Ndabasuje nitwa Itangishaka Emmanuel nje kubabwira ko M23 ngubu iri kwivuga imyati ivuga ngo turahari kandi tuzahaguma nago tuzigira tuva igoma ndetse ni Bukavu. Barongera bakavuga ati kandi nta mwanzu waduhagarika. AFC M23 iri kuvuga ngo gasubiza abavuga ko ingabo z'u Burundi ngo zayifungiye amayira. Hanyuma kandi Tshisekedi yaciye amarenga yo gushyiraho guverinoma nshya muri Amerika. Abantu 11 baterewe ibyuma mwiguriro. Muze dutera gatebe rero aya makuru nandi yose arahari muri aya makuru. Mutera gatebe rero twumve yicano yitwa Ubuvumbuzi official. Banzu kandi subscribe kugira rero amakuru atazajya gucika gatanu kuri gatanu kukazajya kugira wo buri munsi. Hanyuma rero ihuriro rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko ridateze kuva igoma ndetse ni Bukavu ahubwo ko rishimangira ko ngo ryiteguye gufatanya na Kinshasa gusubizaho leta ku butaka bwa Kongo yose. FC M23 imaze iminsi mu biganiro na leta ya Kongo hagamijwe rero gushaka amahoro arambye mu burasirazuba bw'igihugu hamaze imyaka 30 hari ibibazo by'umutekano muke. Zimwe mu ngingo rero zagaragaye zikanagarukwaho cyane mu mahame azashingirwaho hasinywa amasezerano y'amahoro harimo iyo gusubizaho leta mu bice byose bya RDC. Umuvugizi wungirije wa FC M23 Sukari Barinda yatangaje ko igihugu kigabijwe n'imitwe itandukanye igisahura ku buryo rero hamwe leta itanahakandagira. Hanyuma kandi aravuga ngo hari ibibazo byinshi muri Kongo, hari uduce twinshi twigaruriwe n'abantu bari hariya hafi ya Kinshasa mu ntara ya Mai-Ndombe, hari abakodeko bigaruriye muri Ituri hariya ahantu leta itagera. Naho twebwe aha twagaruye amahoro tugarura umutekano, turi kuzana n'iterambere mu abaturage baratwishimiye, abana bajya kwiga mu mashuri, ibitaro birakora, abacuruzi baracuruza, natwe ubu ngubu turi leta aha turi. Ni nayo mpamvu rero tugomba gufatanya n'igihugu cyacu tugafatanya n'igice cya Kinshasa kugira ngo tugarure leta ku butaka bwa Kongo yose. Yavuze ko rero mu biganiro bibera Idoha ntacyo basaba leta ahubwo bicara hamwe ngo barebe uko baboneka cyangwa se haboneka ibisubizo birambye. Twigeze kubabwira ko ubu ntacyo dusaba leta ya Kinshasa, ibyo tuvuga ngo tuzagenda tubasaba ntacyo rwose, ahubwo rwose turavuga ko twicaye muri Doha kugira ngo byose tubishyigikire tubishakire igisubizo kirambye. Barinda yavuze ko FC M23 yubahiriza ibyo yiyemeje byo guhagarika imirwano, ariko ko ngo mu gihe batewe n'umwanzi bazakomeza kwirwanaho ndetse no kurinda abaturage bari mu bice babohoye. Aravuga ngo ariko nibadutera n'uburenganzira bwacu bwo kwirwanaho ndetse no kurwana ku baturage twahagurukiye kurinda. Abajijwe niba rero baramaze kwemera kuva igoma ni Bukavu, yaravuze ngo turahari kandi tuzahaguma, nago tuzahava, ntituzava hano kuko ni iwacu. FC M23 yigaruriye imijyi ya Goma na Bukavu mu ntangiriro za 2025 nyuma yo kuyirukana ihuriro ry'ingabo za FRDC, FDLR, wazarenda abacancuro ndetse n'abanyaburayi, ingabo z'u Burundi n'iza SADC. Hanyuma rero tutarava muri M23 wari uwo bita Colonel Gafuke Chafeti uri mu barwanyi bakuru b'ihuriro FC M23 rirwanya ubutegetsi bw'iyi leta ya Kongo, yatangaje ko kuba ngo batarafata umujyi wa Uvira ngo atari kubw'imbaraga z'ingabo z'amahanga, ahubwo ko ngo bari kubahiriza ubusabe bw'amahanga. Uvira niyo yimukiyemo rero ibiro by'umuyobozi w'intara ya Kivu y'Amajyepfo washyizweho na leta ya Kongo, Jean-Jacques Perrose n'abandi bo mu rwego rw'umutekano ndetse n'ubutabera, nyuma yaho FC M23 ifashe Bukavu muri Gashyantare. Ubwo FC M23 yafataga Bukavu, harabitegerezaga ko ngo izakomereza imirwano muri Uvira mu rwego rwo gusunikira kure ingabo za Kongo, wazarendo ndetse n'ingabo z'u Burundi zihakorera ndetse no kubungabunga umutekano w'abanyamurenge. Bamwe rero bahuje kuba iri huriro ngo ritarafata umujyi wa Uvira no kuba u Burundi bwaraharunze ingabo nyinshi cyane ko rero ako gace kegereye umupaka wabwo kuri zone ya Gatumba mu ntara ya Bujumbura. Mu kiganiro yagiriye ku muyoboro imurenge 5x5, Colonel Gafuke yasobanuye ko rero ngo abarwanyi ayoboye bakorera mu misozi ya Minembwe muri teritwari ya Fizi, kandi ko ngo bahawe ubwiriza ryo gukomeza urugamba mu munsi umwe gusa ngo baba bageze muri Uvira baramutse babahaye iryo bwiriza. Nta mwanzi tuzarwana nawe nk'uwo twarwanye nawe mu majyaruguru. Izo ngabo zarashize. Umwanzi twavanye mu majyaruguru uri hano inyuma yacu ni nka 1/10 y'uwo twarwanye. Nukuvuga ngo rero nta mwanzi waduhagarika. Colonel Gafuke yavuze ko rero
yatangaje ko ngo nta rukuta ingabo z'u Burundi zaheze muri Uvira ku buryo rero abarwanyi ba FCM 23 batahafatata, ahubwo habaye urukuta rw'imyitwarire yacu yo kumva iby'amahanga adusaba nibyo byadusunikiye n'ubundi kureka kurwana. Uyu murwanyi rero yatangaje ko FCM 23 zineza ingabo z'u Burundi kuko yarwanye nazo mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ikazitsinda, zimwe zigahunga izindi ikazifata mpiri. Aravuga ati ingabo z'abarundi turazizi, twarwanye nazo, twarazifashe, turanazibitse, turanazigaburira, hari izo twafashe mpiri za Masisi. Perezida wabo arazihakana. FCM 23 yishyiriyeho ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru y'Amajyepfo, ibiro bikuru byabwo biri mu mujyi wa Bukavu. Hanyuma rero tukiri muri Kongo Kinshasa, reka tubabwire ko bita Flexi Antoine Tshisekedi Chilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ateganya gushyiraho guverinoma nshya yizeye ko izashobora rero gukemura ibibazo by'umutekano, imibereho n'ubukungu byugarije igihugu. Hanyuma rero muri Werurwe 2025 Tshisekedi yasabye umujyanama we wihariye mu by'umutekano Professor Kashmir Ebahando Kolongele kumva ibyo abanyapolitike ndetse n'abavuga rikijyana muri Kongo batekereza kwa zaza h'iki gihugu. Byateganyijwe ko rero imyanzuro yari kuva mu biganiro bya Ebrande ndetse n'abandi bantu ariyo rero zashingirwaho mu gushyiraho guverinoma y'ubumwe, gusa abanyapolitike bakomeye nka Martin Fayulu na Moise Katumbi ntibabyitabiriye. Kuwa 25 Nyakanga 2025 Perezida Tshisekedi yayoboye inama y'abaminisitiri yifuriza ubutsinzi abazakomezanya na guverinoma nshya, ashimira abatazasubira muri guverinoma kubw'imirimo bakoreye igihugu. Ubutumwa bwa Tshisekedi muca amarenga ko iyi nama y'abaminisitiri yo ya nyuma ibaye muri iyi guverinoma vuba, hakaba rero hitezwe itangazwa rya guverinoma y'ubumwe bw'igihugu. Ntabwo rero abazagaragara muri guverinoma nshya ya Kongo baramenyekana, gusa ikivugwa nuko Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa Tuluka gifitiwe icyizere, bityo akaba ari we nawe uzayiyobora icyo gihe. Hanyuma rero twihuta cyane tugaruka mu Rwanda. Ubu ngubu aho u Rwanda rugeze nibigisaba kujya ibwota amasimbi ugiye gushaka serivisi z'ubuvuzi, kuko rero nizavugwaga ko zikomeye ubu i Kigali zisigaye zitangwa nta nkomyi. Mu bijyanye no kubaga u Rwanda rumaze kugera kure, kuko rero ubu ushobora kubona serivisi zitandukanye zirimo nko kubaga ubwonko, umutima, kongera amaraso umwana uri mu nda, gusimburiza abantu ingingo n'ibindi. Noneho ubuvuzi bwacu rero bugaragariza ko bwakataje mu gutera imbere, nuko rero bwarenze kuvura indwara zisanzwe gusa, ahubwo noneho umuntu asigaye anafashwa kugira imiterere ashaka. Tubuvuzi bumenyerewe, dore ko ibitaro bibikora bikiri imbarwa mu gihugu. Kubaga umuntu hagamijwe ubwiza ubu rero bikorerwa mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal, ibitaro bya Kaminuza bya Kigali n'ibitaro bya gisirikari biri Kanombe. Kwibagisha hagamijwe ubwiza ni ibintu biri kwitabwaho cyane ku isi, kuko imibare y'umuryango wita kuri ubuvuzi International Society of Aesthetic Plastic Surgery ugaragaza ko rero ngo nk'abarenga miliyoni 34.9 bahawe ubuvuzi hagamijwe ubwiza. Imibare rero yiyongereyeho 3.4% ugereranyije na 2024. Mu Rwanda nayo ibiri rero biri kwitabirwa cyane, kuko byibuze buri mwaka bagera ku 150 bibagisha hagamijwe ubwiza. Icyakora ntabwo biritabirwa cyane bijyanye n'amikoro y'abantu, kuko bishobora kuba bihenze cyane. Ibitaro byitiriwe Umwami Faisal byatangiye ubuvuzi muri 2023, biherutse gutangiza icyumweru rero cyari ubuvuzi bwo kubaga hagamijwe kongera ubwiza, gukosora inenge ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye, ibizwi nka plastic surgery. Ni icyumweru rero cyatanzwemo serivisi zirimo kugabanya ibinure biri mu bice by'umubiri bitandukanye, kugabanya inda, kongera amabere cyangwa se kuyagabanya, kongera ikibuno, kugabanya ibinure byo mu maboko ndetse no kwimura ibinure biri ku gice kimwe cy'umubiri bigashyirwa ahandi bikenewe nko ku kibuno n'amabere n'ahandi. Inzobere muri ubuvuzi yo mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal King Faisal Hospital, Dr Mukagaju Françoise mu kiganiro cyihariye yagiranye n'ikinyamakuru Igihe yasobanuye zimwe muri izi serivisi, uburyo rero zitangwa ndetse n'ibyo abantu baba bagomba kwitaho. Twihute cyane, reka nkubwire ko polisi y'u Rwanda yatangaje ko yafashe umusore w'imyaka 18 ufite ibiro 4 by'urumogi yaravanye i Burera agiye kubigurisha mu mujyi wa Kigali. Uyu musore ukomoka mu murenge wa Nemba mu karere ka Burera yafashwe na polisi ikorera muri gare ya Nyabugogo kuri uyu wa 26 Nyakanga 2025. Akimara gufatwa yavuze ko urwo rumogi yararujyanye i Remera
aho yari guhurira n'abandi barucuruza. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP YARIYE Gahonzire yabwiye ikinyamakuru igiye ko ngo uwafashwe n'urumogi yari afite bifungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Kimisagara ngo akorerwe dosiye ajyanwe mu bugenzacyaha. Ati iperereza rirakomeje ngo hafatwe abantu bakorana. CIP Gahonzire yavuze ko ngo uwafashwe byaturutse rero ku makuru yatanzwe n'abaturage. Avuga ati turanabashimira rwose uruhare mugira kugira ngo rero abantu bafite umugambi wo kwica ubuzima bw'abaturage babaha ibiyobyabwenge bafatwe. Ibi kandi biragaragara ibimenyetso by'ubufatanye hagati ya polisi n'abaturage mu kurwanya ibiyobyabwenge. Iteka rya Minisitiri nimero 001 MHO MOH 2019 ryo kuwa 4 Werurwe 2019 rigena urutonde rw'ibiyobyabwenge n'ibyiciro byabyo rishyira urumogi mu biyobyabwenge bihambaye. Ingingo ya 263 mu itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange yavuga ko umuntu wese ukora, uhinga, uhindura urutunda kandi akanabika cyangwa gahunda kagurisha igihugu ibiyobyabwenge cyangwa se urusobe rw'imiti ikoresha nk'abyo mu buryo bunyuranyije n'amategeko abakoze icyaha yabihamijwe n'urukiko hanishwa igifungo cya burundu ndetse n'ihazabirenze miliyoni 20 ariko itarenze miliyoni 30 ku byerekeye ibiyobyabwenge bihambaye. Hanyuma rero turi kugenda tugana ku musozo. Reka nkubwire ko ikigo gishinzwe iby'indege za gisivile muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika FAA cyatangaje ko indege yo mu bwoko bwa Boeing 737 Max yafashwe n'inkongi y'umuriro ubwo yiteguraga guhaguruka ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Denver irimo abagenzi 179. Ibi byabaye mu ijoro ryo kuwa 26 Nyakanga ubwo iyi ndege yiteguraga guhaguruka yerekeza mu mujyi wa Miami. Amapine yayo yaje kugira ikibazo rero afatwa n'umuriro, gusa abayirimo bahise bavanwamo n'inzego zishinzwe ubutabazi. Abashinzwe inzego z'ubutabazi kuri iki kibuga rero batangaje ko bahise bazimya iyi nkongi ndetse umuntu umwe we niwe wakomeretse bidakomeye ajyanwa mu bitaro. Abandi 5 bakomeretse byoroheje bahise bahabwa ubutabazi bw'ibanze. Abagenzi bari bari muri indege babwiye CNN dukesha aya makuru ko ngo iyi ndege yatangiye yinyeganyeza cyane kugira bagira ubwoba rero cyane ubwo babonaga umwotsi uturuka mu mapine y'indege. FAA yatangaje ko rero ngo igiye gutangiza iperereza kugira ngo hamenyekane icyateye iyi nkongi. Kwa 18 Nyakanga indi ndege yo mu bwoko bwa Boeing yafashwe n'inkongi y'umuriro ubwo yari imaze guhaguruka ku kibuga cy'indege, biba ngombwa ko rero urugendo rusubikwa isubira ku butaka. Hanyuma rero dusoza abantu 11 bari mu iguriro muri leta ya Michigan batewe ibyuma barakomereka. Ukekwaho iki cyaha rero ahita atabwa muri yombi. Byabaye kuwa 26 Nyakanga mu iguriro rya Walmart. Abatewe ibyuma rero barimo abagabo 6 n'abagore 5. Umuyobozi wa polisi yo mu gace ka Grand Traverse Michael Shia we yavuze ko rero ngo amakuru bafite ari uko ngo ibi bikorwa by'ubugizi bwa naba atari ibintu byateguwe, kuko rero ngo ubikekwaho yateraga icyuma umuntu ntacyo agendeyeho. Ukekwaho iki cyaha ni umugabo w'imyaka 42 utuye muri Michigan kandi bigaragara ko nta muntu bakoranaga. Ibitaro bya Monson Medical Center byanditse ku mbuga nkoranyambaga ko abantu 11 kugeza ubu aribo bari kwitabwaho. Shia yahamije ko rero 6 muri aba bantu bari barembye cyane, naho 3 byasabye ko babagwa kugira ngo bashobore kuvurwa. Nitwa Itangishaka Emmanuel, yicano yitwa Ubuvumbuzi Official. Kandi subscribe rero kugira ngo andi makuru atazajya gucika. Tuzajya tuyakugezaho 5 kuri 5. Bana natwe rero mu bihe byose cyo tukwifuriza n'ibihe byiza no gukomeza kuryoherwa n'ubuzima. Ciao ciao.